اوپل خچیبی سالی برارش 1996. حالتی درونش نجوم коробка механик 411,000 пробег. Люк дора. объем мотора як 6 документ дора, фақат я номер мегирӣ. нархи чанд гуфтина? 28000 бо савдо мешавад. як бор номерро мегӣ нака? номерот намегӣ? 904 17 39. опел хачибек соли барориш 96. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. тоза чорта диска калпак, балону нава. ҳолати дарунаш чордар простой 348,000 пробег, мультирол, коробка механик, люк дора. балону нав. коробка як шаши простой. акклиматор нав. нархш 28000 гуфтеса бо савдо мешавад. харидори конкрет набошад занг бизанед, номеро якара мемонед. дар рӯи экран аст номеро 904 00 02 91. занг бизанед. опел хачибек соли барориш 1992. бачаҳо 92, мошина 97 карага. мошин конкрет дар ҳолати тенҷай хутон бинед. ҳолати дискош бишинак агар харидор бошӣ маслиҳат медем. ҳолати дарунаш тоза. бачаҳо механика ҳолати қафош бачаҳо мотор як шаша яка? як шаш простой. دو ابده هزار پرابیک دارم. پرابیکش هم کم بده بچه. کاروبا میخانی. لوکاس. استده هزار نشه گفته است با سعودی میشه خریدار کنکریت نباشه زنگ زنی نکده معامله داشته. نمره چند دکه؟ نمره 908 908 84 84 87 44. 87 44. خریدار نمی انیق باشه زنگ زنی. خچیبک برادران سال برارش 1997. سوزشواری فقط بنزینه.
دیسکو کاوپاک حالت بالونو حالت درون даро простой 317,000 пробег мультирол коробка передачи механик лук дорам 34,000 мега бо савдо мешавад. номеротон чанд дар тағам 87 76 87 88 опел хачебек соли барориш 1992 ки бачаҳо мошина караги мошина дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. объем мотор 1.6 инжектор мегам бози ҳолати дарунша мегирем. бачаҳо вақтон бинем потолок хош ҳолати балонаш 4 балон яхтидам 176,000 пробег коробка механик люк дорам бинем бач сӯзишвориш чи ака газ бензин сӯзишвори газ бензин нархи чанд ягон проблема надорад нархи чанд нархи 28000 бо савдо мешавад. конкретно харидор бошед акада занг зани илтимос авзан 909 55 23 03 бачаҳо илтимос бефоида занг назанед. ҳам мошинча дар ҳолати беҳтарин аст. опел хачибек соли барориш 1994 чашкиёш тоза на дайдагӣ надорам. ин актамега чашкиёш соза ягон буксидагӣ надорам. на ҳолати дарунаш документош як сола аст. документ дора ду дари пеш электропакет $350,000 пробег коробка механик $28,000 мега бо савдо мешавад. номеро чанд ака 907 76 63 занг бизанед акада. опел хачибек соли барориш 1993 бачаҳо ҳолати дарунаш
коробкаш механика. Оз қафоша сёмка мекунем. Ин ҳолати салонаш дару простой. Диско калпакая. Диско просто калпа. Ҳолати балонош. $150,000 пробег. Ҳамин яка номерон? 559 99 99 93. زنگ زنی قطعی اکا گاز زنیم. نقشد چند گفتیم؟ 23,000 بو سعودو میشه. زنگ زنیم خریدار کنکریت نباشه. قچیبک سال بارودش 1997. سوزشواری گاز بنزین. داکیمنتو 60 ساله داکیمنت. балонош дар ҳолати хуб қарор дорад. ози дар мушаббас навор мегирем. коробка механик. лук надора, потолокш тоза. бародарон чашкиёш нава. задаги пустаги надорам мегака. $259,000 пробег дорад. мултиру. ҳай бинин бародарон. ина электропакет. ду дари пеш электропакет. $31,000 наша гуфтесай. бо харидори конкрет набошад занг зани якадам муомила дорад. номера чанд яка? نه 153 53 14 زنگ زنید. برادران اوپل وکتور کوزوف هچیبک سال برادرش 1991. نه حالت درونش коробка механик. чорта диска простой. сӯзишвори газ бензин. $161,000 пробег дорад. механик. наша 15,000 мека бо савдо дорад. бародарон конкрет харидор боша занг зани якада муомила мекунам. номеро чанд ака? 93 40 48 496.